Crkvica i kolegu, aj, kaj, mila draga, ne daj srcu jada, jada. Gosti, dragi posjetioci, dobrodošli na manifestaciju Krajina Zemunu s ljubavlju u organizaciji Udruženja građana Dinarci, a pod pokroviteljstvom opštine Zemun. Danas ćemo igrati, pjevati i uživati u krajiškoj tradiciji i umjetnosti koju od srca poklanjamo Zemunu. Manifestacija je realizovana uz podršku opštine Zemun, stoga pozivam Čast mi ispred udruženja, čast mi ispred organizatora ove manifestacije, a naročito čast mi i u svoje lično ime da se zahvalim Zemuncima kojima je ovo danas i priređeno. Za sve ono što su radili za krajiški narod koji ih nesretnih 90. godina došao u Srbiju. Širom su otvorili vrata, prihvatili narod, pomogli i delili koru hleba zajedno sa krajiškim narodom koji je našao svoj novi dom ovde u Zemunu, Beogradu, Srbiji. Tih nesretnih 90. godina, ta oluja koja je počela širom sveta, jedan deo se okupio ovdje u Zemunu, našao novi život i daju svoj doprinos ovoj državi i neizmjerno hvala još jednom. I ova manifestacija i krajiška kultura koja će biti predstavljena ovde i posluženje krajiškim specijalitetima, da jednim velikim aplauzom pozdravimo i srpski nebo Krajine, Kosova i Metohije. Bolju budućnost i da krenemo još bolje napred. Hvala vam lepo, Zemunci, hvala još. Dragi krajišnici, Zemunci, zemljaci, sugrađani, uvaženi gosti, dobro nam došli na manifestaciju Krajina Zemunu s ljubavlju, u okviru koje ćemo mi Srbi sa prostora nekadašnje Krajine putem današnjeg programa pokloniti na dar sopstvenu kulturu, tradiciju i običaje opštini Zemun, na čijoj smo teritoriji mnogi nas udarili temelje novog života.